jegek tresnan beli dewa adi yen moni jegek adi yen umpama yang beli sekadi dewi ratih jegek adi sing ado ning ngalahan kuat kejegekan adi membandun buluhan membersihkan tresnan beli kabeh ning adi dosanya nadi ngalahin dewek beli ya diastul kalyani beli ngalahin nadi pegae iluh pianak bapo nih lu keken sebilang semengan iluh ngaku masuk nagih pipis nyeluk dompet bapo nyeluk dompet bapo tengudo di subane tamat pepatah mengatakan meli tomat di meliling konden tamat iluh supo beling apo kega iluh masuk ngorahan masuk jam 3 orang les apo ke kelas iluh celana dalam ke kelas iluh jengah manah bapo jengah manah bapo ngelah panak buko nyai ngoyong dia ke tengah ngoyong bang lu mimpin ini ngorahan iluh masuk di SMA 1 sebilang wai tepuk iluh bapo mencelap ke bungalo apo iluh beli ke bungalo apo madan bungalo iluh nawang tuh kengken pitudur raman bapo ka iluh mah iluh nak baponya tunggu do kini bikas iluh pina ko judat jan iluh mah gede ulin ini suod iluh mah bapo ya wake sing sudi wake sing sudi ayo Saksa dio Rahman dio sang lamu kapelingganakeun aduh kini ngelap anak kengkene pianak tane aduh uling samangan kak dini kanti buong kanti kecare ingetan program pemerintah lo wajib belajar 9 tahun minimal iluh tamat SMP yen idang pang tamat SMA yen keneh peka iluh pang idang masuk di ASTI pang dadi penari yang isegen do iluh nyemak gawe tidong dong peka subo nawang perkembangan zaman apa dan jani tuh BBM Twitter internet tadi iluh bergaul sake walau ingatan san bergaul boleh iluh bergaul tapi hati-hati dalam pergaulan pakaian iluh ketat aduh lo kadi kene pekak ngorai iluh sakit aduh pakaian pekak aduh yang kene subuh kengken bin ada iluh ingat-ingatan iban iluh nah kak laman kedo diang uut ini kadi pembunyian pekak ampura yang tiang kak iwang buat tiang melaksano kak